Hakeirwo kuninwo tureherwo njohire ya njoru tureherwo bangi nigetha ruru gituruke nigetha miaka ĩngĩ igoka tutigakorwo na uge thĩinĩ wa Kenya na tutigakorwo na kemangĩhota kũruta wĩra. Koguo niĩ ndĩmũcokerie ngatho mũthiĩ na mbere na kũhoera President William Ruto, mũthiĩ na mbere na kũhoera atongoria aitũ, tũnyitĩrĩre aini aitũ, tũnyitĩrĩre amererekia aitũ na mũndũ wothe wa nyũmba ĩno tũnyitane. Hinya witũ ni urumwe witu na mutigetikire andu itu tugayanio ni mundu rekei twanyirwa nyurumwe ta nyumba ino yitu na mumenye andu aingi batingienda guko tukorwo tuhiana twina hinya muingi wa uingi wa andu kwenda kuria atongoria ni ndamuthaitha rekei twaragie kimwe, rekei tucirage kimwe, rekei twaragie mwario umwe, rekei tucokanie nyumba ino yitu tondu hinya witu ni urumwe witu na uingi witu na tungĩkoguo maũndũ maitũ nĩ magũthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Koguo niĩ ndamũcokeria ngatho na ndĩkĩmwĩre tondũ ndirĩ ndona kamweke ga kũmũcokeria ngatho nĩ gũtũhe kura twĩna William Ruto, ndĩmwĩre nĩ mwatwĩkire wega, nĩ mwatwĩkire wega. Twarie ũhoro wa ma tũtiarĩ handũ hega, na niĩ ndarĩ handũ haceke, nĩ mũĩ ndarĩ handũ haceke na nĩ mwanjĩkire wega mũkĩgeka wĩra. Atire uthigari ici ciana ikĩnyita ũtukũ nĩcio iranangĩra. Nĩmũtiracera tiũrĩte gũkũ. Arĩa matũmagwo ta rĩu aya Jesu nĩo manyitaga ndĩndĩ ũyũ, matũmĩtwo magana merĩ, rĩu nĩ wame haha. Ngai etwo na tũmere Ngai ndarĩaga ngima na ndakomaga kayore. Koguo niĩ andũ a nyũmba itũ kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ amũkĩrai ngatho ciakwa. Rĩngĩ andũ a nyũmba itũ kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ amũkĩrai ngatho ciakwa. Na rĩu William Ruto nĩ andũma ehere Muigai kĩndũ wambĩrĩo kĩndũ ya wambĩrĩo kĩndũ ya Muigai ya President William Ruto nĩ andũma kwĩ Muigai wa Njoroge nĩ ũrĩa mũtambũrĩte na ciringi milioni 1 na Rigathi wa Gachagua uria urananio ni anake bairĩtu rigiji na ndoka na milioni ĩngĩ. Koguo haha gatagatĩ ka niĩ na mũnene wakwa nyita milioni ici mũndũ wa Njoroge nawe wanakĩrĩra mũno ũkĩgirie thithi ĩno ũnengere mũtumia ĩmwe ũrĩa ũngĩngĩ ama nengere amanegere naga manegere yako wanga gutire njogere magoreke niwe ngomba yayo koguo nĩ twakena mũno 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 mũno. Nyinyi watu ya magazeti kwa sababu mnajifanya msikii Kikuyu. Acha niseme kidogo. Niwaambie nisiwaambie. Nyinyi watu ya magazeti msikie. Mkiona huyo mzee wenu wa kitendawili mlikuwa na yeye pale kwa Azimio pamoja. Mumwambie yeye nimetumana nikiwa hapa Thika. Siku ya Jumanne aende kwa barabara, avae sufuria kwa kichwa, kuna shida. Azunguke town, apige kelele, alafu aende nyumbani. Lakini asithubutu kutuma watu yake kuharibu mali ya Wakenya. Na yeye akijaribu kuharibu mali ya Wakenya, serikali iko tayari. Na hakuna mtu anabembeleza mwingine, na hakuna mtu ambaye anaogopa mwingine. Sisi tuko na jukumu ya kulinda mali ya Wakenya, na kwa hivyo tukitaka kumwambia alikuwa amesema tunataka mazungumzo, ameamua sasa anataka kwenda kwa barabara, aende kwa barabara. Na tumeuliza wajumbe wetu wakiongozwa na Kamani Ichung'wa ya kwamba tulikubali kuongea na yeye ndani ya bunge kama ametoka kwa barabara. Kwa hivyo kama atarudi kwa barabara, hakuna mazungumzo itaendelea, kwa sababu hatuwezi kuwa na mazungumzo bunge na tukue na mambo ya barabara. Yeye mzee ya maandamano aamue anataka gani, aamue kama ni mazungumzo ndani ya bunge ama ni kwenda kwa barabara. But he cannot eat his cake and have it. That is not possible. So nyinyi watu ya magazeti mtupigie hiyo report na mumsalimie, mwambie tuonane Tuesday, tuko tayari, tunamngoja mahali pale. Ndio hivi nani yako hivi? Wapi Zamino? Wapi Zamino? Kuja hapa.
Unajua Samido nilikuwa nimefungia kwenda ng'ambo. Kwa sababu alikuwa anakaa hivi, lakini sasa naona amepanga maneno yake iko amani. Nifungulie aendelee kwenda ng'ambo sasa. Nimfungulie. Unajua Samido ni kijana wetu tunampenda. Lakini tumekubaliana na sasa naona amepanga maneno yake iko amani, iko heshima. Sasa nilikuwa nimesema asiende ng'ambo, sasa mumepitisha tumfungulie. Unajua Samido ni polisi officer wetu. Sasa tutamfungulia aende ng'ambo, aibe huko, aibie wazungu, lakini asiwaambie mambo yetu hapa nyumbani vile tunakaanga. Unajua hatutaki wazungu wajue mambo yetu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, waibaji tutakuja kuonana, tutaongea mambo mengi na tumeshukuru sana. Na nikimalizia nipongeze gavana wetu wa Matangi, lakini wewe uendelee, lakini mambo ya pombe utatusaidia kiasi. Watu yako wako chini kidogo. Ukiweka hii sheria tunataka tuinue kidogo. Sababu hapa Kiambu tumelemewa kiasi. Pia ningetaka nitoe shukrani kwa County Police Commander wa Kiambu. He is doing a good job. Bwana County Commander, please continue. Wewe ng'ang'ana na hii watu, ng'ang'ana na watu ya bangi, ng'ang'ana na watu ya pombe. You and your officers are doing a good job and we are very happy. And you should continue doing the job the way you are doing. Kwa hayo mengi, nomo kuinaka na tuinuke. Naruya. Mereka kuinaka na asikana. Ya? Asikana. Kusine. Haya nimesema muendelee mpaka asubuhi.